қатынасушылары бүгін 15 май 2026 жыл өтеуі шарашымыз болып өтпекте. Сіздерге кредиттер бойынша қысқаша түсініктер беріп өтпекшімін. Біздерде әзіргі уақытта хакім жәрдемшілер тарапынан жұмыссыз fuqarolarga 18 жастан 55 жасқа шейінгі fuqarolarga 50 миллионға шейін кредитlerimiz ajratılmakta. Bularga birinchi o'chakda hakim jardamchisining aymog'imizda joylashgan hakim jardamchisining tavsiyanomasi kerak bo'ladi. Shu orqali biz kredit beramiz. Odan boshqa da agar hakim jardamchisi tarafidan kreditni o'z vaqtida javob yaxshi kredit tarifine ega bo'lsangiz 50 millionga chiqib naqdda 25% dan kreditlarimiz bor. O kreditlar ayol qizlarga 24% dan 3 yilga deyim beriladi. Erkek adamlarga bo'lsa 25% dan 3 yil muddatga ishga beriladi. Және де елде істермелігіңізді кеңейтпекші болсаңыз 100 миллионға шейін молияви көмек деген кредитіміз бар. Ол греутик арында беріледі. Ол 36 ай мүддетке 25% үстеме төлеммен 36 ай мүддетке беріледі.